Fáilte roimh go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Leibhéal A1 topic a dóigh. Rannóg an Fhoghraíocht tí agus tí séimhithe ag díriú an Fhoghraíocht. Level A1 topic 12 section 8 pronunciation of T and T with a séimhithe, focusing on pronunciation. Agus lemúna an difríocht idir T agus T séimhithe, and the difference between T and T with a séimhithe. T agus T séimhithe. Beidh tú ag déanamh cleachta Fhoghraíochta agus beidh tú ag díriú na fuaimne T agus T séimhithe. So you'll be doing some pronunciation practice and you'll be focusing on the T and T aspirated, or the soft T sound. Deirfig mé na focail, I will say the words éis leis na fuaimne T séimhithe go háirithe. Listen to the sounds, especially the T séimhithe. An sin, beagart na focail agus na fuaimne a rá I mo dhéag, and then you will need to repeat the words and the sounds after me. T agus T séimhithe. Hatain, te, róthe, téan, ní héan, tosaíonn, ní thosaíonn. And now repeat after me. Hatain, te, róthe, téan, ní héan, tosaíonn, ní thosaíonn. Seimhigh mé an bhíor inis agus éist leis na focail sin sa bhíor, agus an sin le habartí a bhfuil an uaim sin onto. So I'll play the sound clip and listen to the words, and in the sound clip and in sentences. Cloisig tú an bhíor a dhá uair, you'll hear the sound clip twice. Foghraíocht cuid A. Hatain, te, róthe, téan, ní héan, tosaíonn, ní thosaíonn. Cuid B. Hatain an áitlam. Bhí sé te, bhí sé róthe. Teann sé ag snámh gach lá. Ní hain sé ag siúl roimhinic. Tosaíonn an discó a dé. Ní thosaíonn an seisiún go dtí 11. Foghraíocht cuid A. Hatain, te, róthe, téan, ní héan, tosaíonn, ní thosaíonn. Cuid B. Hatain an áitlam. Bhí sé te, bhí sé róthe. Teann sé ag snámh gach lá. Ní hain sé ag siúl roimhinic. Tosaíonn an discó a dé. Ní thosaíonn an seisiún go dtí 11. Agus inis an script cuid A. Hatain or hatain, te, róthe, téan, ní héan, tosaíonn, ní thosaíonn. Script cuid B. Hatain an áit lom. I liked the place. Hatain an áit lom. Bhí sé te. It was hot. Bhí sé te. Bhí sé róthe. It was too hot. Bhí sé róthe. Téann sé ag snómh gach lá.
Féin sé ag snó gach lá. He swims every day. Ní héan sé ag siúil rovinnig. Ní héan sé ag siúil rovinnig. He doesn't walk often. Tosíonn an disco ar a de. Tosíonn an disco ar a de. The disco starts at 10. Ní thosaíonn an seisiún go dtí a haondiac. Ní thosaíonn an seisiún go dtí a haondiac. The session doesn't start until 11. Anois, shinig me an bhír a rís leis an script. And now I'll play the sound clip again along with the script. Foghraíocht, cuid A. Hatan. Te. Rótha. Téan. Ní héan. Tosíonn. Ní thosaíonn. Cuid B. Hatan an áitlam. Bhí sé te. Bhí sé rótha. Teann sé ag snáb gach lá. Ní hain sé ag siúil rovinnig. Tosíonn an disco ar a de. Ní thosaíonn an seisiún go dtí a haondéag. Agus anois, lay na focail agus na habartí amach os ord. And now read the words and the sentences out loud yourself. Agus anois, uair amháin eile níos tapúla an taimse. And now one more time, a little faster this time. Beag an bhuileog an Fhoghraíocht tí agus tí séimhithe uairt an gníomhaíocht seo. You'll need a handout on Fhoghraíocht tí agus tí séimhithe for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes. Le na habartí seo a leannas amach os ord agus béim faoi le a chur ar an Fhoghraíocht. Read the following sentences out loud, focusing on the pronunciation. Macheach. Ní héan. Tinnis cín. Hatan. Te. Mohailach. Troscán. Tosig. Telefís. Mohuran. Té tríd na focail agus abertí agsúla sa gréile híos agus chuir Gaeilge orthu. So go through the words and sentences, the different words and sentences in the grid below and translate them into Irish. Tá tí nó tí séimhithe in ngach cheannacha. There's a tí or a tí séimhithe in each one. Aber amach os ordaíod ag díriú ar an bhuaimniú ceart. Say them out loud, focusing on the pronunciation. Agus na focail, sa gréile, and the words in the grid: holidays, coat, language, toilet, I spent a day in Athlone, a suit, I feel good, country, what happened, orange, arm, a builder. Agus anois na Fhoghraí, holidays, Laethanta Saoire, coat, cóta, language, teanga, toilet, leithras. I spent a day in Athlone, cha mé lá in Áluain, a suit,
Chola. I feel good, Mohiam Gama. Country, Tír, what happened, Cada Horla. Orange, Óráiste. Arm, Scián. A builder, Tógálaí. Agus siahiad na freagraí sa chreile. Agus sin deire le Rannóg a hocht an fhoghraíocht tí agus tí séimhithe, le múna an difríocht idir tí agus tí séimhithe. And that's the end of section 8, the difference between tea with and without a séimhú. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas, the Theastas Eorpach na Gaeilge, as cead a thabhairt dom, úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.